Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong hilap, like, comment, share, and subscribe channel Budak Batin. Udah kamarananya aing mesen kejo teu datang-datang, mana lauk segede-gede, percuma aing boga bos ge nek gaji lewat mana aing betul ngelapar bae. Pesan yang panggil aing ah. Iya awak teh nasi kejo mah elus. Si Aman mana sih? Makin telepon lah. Oh, aing boga HP-nya nama. Aman. Kira punya HP cow, minta komisi ya tuh lah. Saja gablog HP mah. Coba mun gablog HP mah sia. Ya teleponan jeung aing. Si Cit kunaon tuh ngacok serangan baik. Bobo Eden tuh budak. Kagetkeun keuing kena jantungan teh. Woi, amun geng. Sia sia. Kaget aing. Naon sia? Atuh sia ngacok serangan baik kok sebelum kurang belanjaan bae sia. Pokoknya dengan si Amon. Si Amon di tangan. Bukan jantung aing, bukan manusia, bukan manusia. Udah amat sia. Pasti nafas. Pas ka nyabok. Udah amat deh. Kakak saya kagetin aing sia. Si Amon tuh tangan si Amon. Oh, pas sama gitu. Haram gak ada budak anjing ngomong dan budak kegoreng balitong. Mana? Si Amon dia jolokeun. Tuh sia, si Amon naon cok aing ge sia. Oh, kenapa dia tuh? Mon, kadieu mon. Naon sih sia? Ya, si Cut kangen ka dieu, ka dieu. Kangen sama sekali. Piting batian. Kangen dia. Siapa yang kemana? Bos ya ing angan jual tanah sa Ini pengkiman. hasil jual tadi sepegi. Yang nguruk sia 2 an. Oh no. Aduh, gunanya budak lah. Aduh, menyesali kan mak. Bisa-bisa payah yang budak-budak. Tapi lain main tip. Oh, sewa. Makanya nyumput, emang kan pang silandeng nyumput, emang. Dang. Kaget kan bae sia. Ay tadi duduk budak. Sangwe mana? Jelas, ini duduk budak. Kita mau tanya. Oh, ada yang anak kita ya. Ada gitu kita. Aing tadi duduk budak bikin bola buai. Terus. Begitu aing, terus begitu tuh aing abu tuh. Anu pajalingkeun suku aing. Masalah pajalingkeun, udah nolongan mah. Budak orang balik deh budak. Lonjak teu lama. Tinggal jagain tuh aing. Kudu tunjak. Budak nage. Tunjak baik aing teh anak. Masih yang nganjak orang. Sebut kenapa kan? Itu kenal yuk. Ada enggak? Kamu orang nyenang geus aya da aing pokoknya na sakina. Ampang tak tahu rasa dulu. Aku lu diburkeun. Pun jailan. Biasa aing kerja kos itu. Baju tuh nanti ngenahan ate aing. Aja ada batu. Udah. Dari jasa pan bola aing. Mun aya si Amon tadi naon sih sadir? Naon nya boy? Geng-gengan. Mending bakal boy. Jolokeun we sebenarnya awas di mana boy? Nongjak Kamu udah si Amon tuh. Itu Ting juga aing pasti dirayu. Kudu kuat dong matana. Oh, siap aing mah. Udah siap. Oh, siap. ya. saya Kaget kan bae sia. Kaget kok.
anjing. Iya ya.